Kawangona sami tosal buka rua, sota sami tosal buka tolu, do reki teki coba, o ke mendo na alu lundon, ni sa kili kili ke ir na alu lundina, na waka bina binaka. Nukutal na kalungata na te unito singatam, ni ko e England, singatam tsume viti, ni mai wango na kene rei rei. Na sarabale na bebu bale nundon ni mai tiko, nanto te un singatam i England. Singatam binaka UK South buka viti. Singatam binaka. Ah, o torno ngo na kinda baka na bebu bale nundua. Se matsugo mai na nintu tau tau binango, mai na dinangani irtu sintiwara no wala mai na north, ito wata tatawanga, ito na Midlands, dinangani bertung irtu mai Stoke, ya usa na kinda baka irtu tumandanga, kaya baka irtu ngi muri mai, sa nono tu na kinda baka na te uni singa na kaya msinu kuah. Bikin tu na i telefon, menunggu bubali, kaya irtu nangone, lain irtu enjoy taka tuna sari kini guli, sakin dapat kiem do Terence pela ki koto, na kene lain. Toki wangori bikin do na south, so na te usara mai da ki mai win sa. Tamai Grace, Chinai Grace, singa tambu binaka bikin do babu bali. Singatam binaka. Singa tambu Grace, binaka na se mutsunga mai leo, sakin dapat kiem do. Daw sarvai di Strawbridge, te dimu, tuna sa kaya family, tamay Jos, tinay Jos kay Hilda, sika tamu binagabi kimdo. Nak, na wali namdo sila ito namdo, ya kinamdo ko na, nito may pantaka bata na tiwun sika tamu ko. Daw saray ni usota, au Mr. Nito tatalas ko sa gulut, may Hilda Sol. Tama yepi ki manasa sa akin dapat kimdo na te unto singata mo na kam sini ko singata mo ka ana nga family na wale na suliman ng dogon me tumiti un singata mo na na kam sini ko tuk survey sonten moli se kabaka un tinambaka o tau moji tamay saki chini saki tala ke ronongoni kita pakai mdo chuka na tiun ni singatam na kam sini ko singatam pinaka we kim do pa matabu bal dina ni da tu wiawaki ya nisa kadinga menona kondon me da tiwukina sa kali una ba binunaka da sarani we nando to ndongi tukutuku na suletu na wanga baelo pekin da to e inglanji ka ruo singa tabu na ka pekin do pa mato bal klani na ndunde ni ngona to mit kinango ia sini watao na nomu na sule mai na me na ni tukutuku ba lo malai me ni ma min na tadi mu bakaelo bakaelo ko ratu e tai kanto ni buru i sendongo klani sa singa tamu chuku me biti bikim do na tu anam do tu baka bubale mo ndo na living karabkina kito sa wabina katsugen na namusule na mungo na may bingara bibiketu singa tamu bina ka bikim do klani ni na tukutuko na wase bikiman na singolanga ni wir nang gimuruma klan na tukutungo na baka ni sa rorotsukumay na kani mo biti bi Kristo. Isimber biti bi Kristo sa kito luman tagaw kito bi Kristo. Nati un singa taw bindango Men, na men. nam tukutuko no siya me marani tuto sa wata tsuko en ngona to sa tskina ko singa taw bindaga bi kyondo wa bubali
Semadalo o to ana so kla kuir mbeka na game burin mbeka mai. Sana palinga tungana bekinda bekingo be irna ngai turun bermai. Kla so mbeka sa ngai bisa ucumbengo ana ngai iyo. Na bekinda bekingo ana ngai wangolai telanga na num telanga bir na ngai muri mai. Wasanga ni bekinda beka mai Todora bekinda to na kam sinukua sa basa kana kendilu. Na matenga ni tu seri. Ngai kerengai tine Joshua. Ngai wasia ngamai na manteni tu seri ni to na wasia bata. Ni to na tihuki ni to tiun singa tambu. Na kam sinukua. Naka. Kerenga na manteni seri mengai birenga mai. Naka. Naka, me lolongan lunda, me intonan Tomasu, Tomasu. Torang ki me mi babu na talabi kim ni na te uni nom singatambu, kam sinikua singatam tumi viti, na yau wabu na kango turang. Na wale na wibu wale tiko rau, na wale na wira rasara butsung na live turang. Turang ang satan pornon rombolo bikim ni. Wira rambi kay tuba tu mati, iras tu kay tsukunan ren nimbula kaya lu turang. Na tuku me kimin rongo dan nuko turang men nge botay talang ay wira turang. Turang ningay masulak na munit na mata bukuan na nawasya tsukuna itukutukan na tiun singatay musing niko turang. Kaya turang gitu satan pornon rombolo bikim ni turang. Na tuku nawasya mo ikim turang me rotski me binastar nga. Bukan tu nang gangan sir mi tundi tu ngabe ki undi na utu tingo no turang
Turangan de bosota ni mai mi kola da. Kere nom nel tam ni bilu te ki tsuga na en singa tam ni mata ke na beka na tu vai no mai turanga. Kere turanga ni gai masula gir talanga era ngandra batu mera o ite bi no mo matin tu turanga. Bosota ni mai bulu mulu mo sabai ki mai no ni ratali. Sangai mas senga tena da ni ngai tisu ni mai mi soro ni mai bokam bulu tale e ntuan bangwa. Amen. Amen. Sana sole sare nungo be korua na ya ua nango me gai nona na tu me o se me keman naka. Amen. God is good. Happy Sabbath. Sikataw binaka. Singatang Sabbath. Waleu. Maranatha. Kalau The Lord sabi. is coming. Amen. 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 God is good. Ube torna tingin ngono binango mo undo lano ko sidi bikin tabaki na ndurlotu pinawalewu kurua upa binaka. Nungu na maraw nungu na mtoka nungu kuni nungu wale na bisureti. Wani kina na isong lotu. Kimdo len lotu na asanda bia asanda pertanya binawalewu. Ore ndong bulu binaka. Mundur binaka tiko na ndong bulu na kimdere rai. Ore na dona tadingu ngo Freddy. Kim susu wate na don mayo sa wabini binaka brother Freddy na walewu. God is good. Dona kanito wabini binaka na wabu wale na visuret kitong toka roko na tigo ni sigatambo may ngilandi na kabinani kwa. Au kaya nga muna wasya nga balik na Universidad nga balik na nungu tugutugo na kabinani kwa. Nabaliw kaya ke dosare ng pako ya? Que rindo okay, nabaliw. Sontak na sinikileo na tago ka reset mamba turangan ni lau may lakiamba may andara wasar kay bonoso ilo may biti may ngau wawa charcho kay bonom balawu nubilo ni wale ndo chuk na ni rowi soli ndo chuk na romo nalaw Okla sini kabo na nandalulotu susu na lotu bengkara na song di pathfinder na youth nongonong ko sa song lutu kay bungali SDH Church bengkara na pathfinder kena tambanan ni health na song lutu na kay bungali bengkara talchunga na nito union na was Pacific Congo na Trans-Pacific Union chico na matambos yado bingkara tal to bale na kun sa oche na non to bale bola iviti na bos yado o ko kata kina no na kalungata na wale na visureti mai dos na sai di burbura kina do tala sai di burbura singa tam binaka una kena kana ritmo kana sona tosunga Kaya nag-itsunga sa nangona nando biwasi nando masu karunani kwa. Pwede ituk so na bangwani so na doro nongan nila chukor to nangwani binabalew au nambit madanga endo na yalalongo. Labili ka kaya ikotor na naturangan ko. Dua ba kay kila siya na? Iyo. Kawitan ni tingin. Meni binakabalew. Don binakanasentar ya. Nanguna sa puta wiki na nandalo to. Ano sa wiki na sangi tarong na kapitan ni Wangango o Mr. Joshua ko wato kay taltunga mo father bitch dobir na turra rato yo buta kana nandaloto naluto ni kapitulis wa romay sa gitarong yo buwan ni taro tungan bango Captain Bitch lava what is the good news gitarong yo what is the good news giwan ko na kanto the news is that the Sabbath day is the Sabbath and we ought to keep it holy
Okla ndo na ngona talingo ni ndami soto babu vale ndami soto babio kani ndi na ni ndu na time difference ya kento babi na to na kalo ni kalo ebe sama ti Italia na ndu ni ngam ndu na ndra kini bula ndu na vi ngau ni sal enda rede ken na kalo kita ko na singa tambo na ro nda ni tu tu wasia oya vi kento na vio kanya na kabina ni ko nondur samele na lo tungo endor samele tal ga endor na identity nindor na pamuria dona identity de clay wa utek no ndo lo to ya na si ke bitu ni si na singa tambo o vendola bunga ka na wana na ni asimber ni entona lako na ulut na singa ni ko mendana redel le sumanda na identity ngo wala na identity ngo ni kombita ko kata personally ko red reflecta self reflect man na ndorumbula na mekamina ni ko au bitanga ngo rin tona banana no in loving memory of our elders past current and present klan dona ngauna era reitu nonton turi lotu era taman tana tinanda chungna tainambu era tu dake mera toso ya nada kala kalo eh nonton tu leso dia kau cuma korentimu de no se buat kena vitu au sa valu te ne valu vinaka ne valu vinaka au vetor kan tino ngo visulenga donga na tol sa una sekundi kabuka mo reflect na in silence about the inspiration of the lives of our elders. Okla ni dona song vinaka ndatu sa sanga chungo may UK South wabin vinaka na wana kalu. Kleso na nguna ndala ko duro mun ndende sevi. Era sa liuma yor na tukanda, liuma yor na tamanda, era na tinanda. Era sa mi tuta ka tigna vambuta. Okra na nguna ngango tol sa ul sekundi ke boka koroni bombo masu nanumir era na nandur lutu. Era sa tikongo kewira sarangolani sarambitiken menda panu manga zamanda ka intona ka era tu takatu zamanda ka intona ka era tu takatu no zamanda na identity era kauta wolitu osulengo tolsa bula sekondi ke bukan dor ndambe doro masus wana numir lesunga no nrobu bale ena kavina ni ko many pinakwalew God is good wikito ibungele intona ka tale oh so sema amen pinakwalew dona katale kito ibungele ni kito ba binaka ni ra sa lumba yerna tuke kito erna tayer nambu era sa membita entona bakantin ndina oya entona wali ni lutu entona wali ni lutu me ndew ni bula ndew ni nunu ya na ite kutu binaka ngo dona ka kimire tempat erna me dur ni lutu er sangole oya ni ra zaka tu rambole mati tu na kena toso me baka rambole lutu na no mata entona kalu kena non rabambula na tamata ena hote tini ngono nanda to ulutanga o bimbuli kina ukani kana red mbak kira modri manta ngabi ko yasa mutar ngwa wala uchunu vambota tarong manta bi ko chiga sam wala uchunu se korni self reflect wala uchunu nanu vambota ile sumanda na mbakingo rele sumanda na bi bula sa utingo okla so wikenda sara takaliene werna wekanda so sara mat wikito wike
kito bimbulu na mata sa ruan na bimbulu kito li bimbulu kino basu kengel soela ko isang ni emosi bata ni so kem susu bata may na tigo so kem bimbulu bata kem kana bata ngunu bata nirsa mita kalendo na kana mos bata bigo keo na seminain ko na bata mo ndoro bambuta tarong madu ko tsaka sam tarong baka berto na ngoni bata utsuk na bambuta si sandu yung doang nakalili yato may dorsa birtak no dortuil doang nakalili lang may sa buk ndo no pasata doang nakalili la kumay endor saya bala tiraroto kito pa binibinaka kitimi pa binibinaka kito mataga ibiti donaka na nui na kia na wakabuitu na pambutongo na basing finishing strong na wakambauta me adoba na wakatoti nanu wakambauta tundi me adoba na wakatoti ukilani kindaru na nonda bula enda lago ke tungo endona bito di se bebi ukilani takilabi na natalna endarun tegu bukede endarun tegu bukede wakatuko na dagu betla this Christian race is like a marathon paksam tau mata is like a marathon kembali antara tegu bata lelio antara tegu bata iyo sanalla kumpati ni balla buna pano edidi oira na wosota, oira na wakambotetico. Those only the faithful and those who persevere will endure till the end. Untuk lo mga pala na teuni ka tong pinakanikuha. Utamata lamata son taro. Ando kebuka andro ni somo mai totoka, kebuka ikoro ni sindo na ansay dala. Many Adventist church members are there in the world. Usin kala na tambah taga na sanagori i Pertania simbadala. Kebuka ando zoom taga sombar lai mai, dos kup tau mai pala na nong do tiko. Wadaw. Kila do guess baka raroto nongo ni ta tu na ka tu nga 3 dokta million? Google go usacho na kangu 23 million 3 million? naka 3 million i Pertania usacho tamisaki Pertania Iyo. 3 million Pertania 3 million santina tok Sanga oi buru-buru au guessing niya nung ni Kuya yes Braman. sado binawalyo 25. ito 25 sa di sarto nga kinang ko na lute na buru-buru au bit nga na sentaro enda sa na ucho tini annual council sa virte ko may kinang kaya daliw na lute i buru-buru around 24 million sa CV na 24 million nikila na assassin na duru makimay na doon luto rotate ko ni 1 million on average po iya ano na lom ni luto buru-buru todo naka wala bibiti bonto wana nan rokin doktor raw na liniluto ni kavite ti kavite untuk au bimbole talan kina na feed for Christ kim sabana na market sikinongo au bita pata tanto ni tukutuk kla ibiti na bosia dos ange ote tukuni ni sevo tu ono sanga bulna pasende ni bi kor ibiti sevo na tari me ava ke na tukutuk ni luto ni kavito kami ni Adventist in Fiji sianga 30,000. toso 30,000 don vinaka ngonong ko sa sibya sarang na 30,000 na ngona to bi chicken naka bau pada benar luto no ibiti sambu vida sabita ko na mbaki donar raw to sabu kalim na mbaki donar raw to sabu kalim na mbaki ya mai na chin kawalu dio sabu kandwa kan sa tiko na luto go non to no bina ibiti bunde ekla na how many wala non to kurni wuli luto ibiti naka na kan center la chin kalima chin karo chukun nanda primary school li tolu chukun nanda to secondary school dapat bini raw na kalu sebebi
Natarong ko kla di sa aking pananaw mag-tune ko when is the future for Christ? In a few days time. Pinakabali. Au wano nung kitungan halin ni songsulot na kay UK South. Pagkabiti. Au kintulis na nakataka na wasindo tikin na walu kina madyo na wasi Rosa Bulka walu. Chugika na ya wuni kena ngandri na yalo tambu. Me kau na kena na mission na itu kutu enda bina katingo. E waya buta chuki na theme le bungo enda se tosto ken me na ngongo na I will go. Klani kemi san rongot. San rongot ma ybisa ko lembak. Ya na ya bu ya tostal chuki na new strategic direction of the general conference and a new queen ken sala kinungo. Ya buta kital chunga na theme go na I will go. Ya buta chuki na daka na kena ngandri na yalo tambe na kaun itu. The mission is for everyone. We can dakat. Kita na tambo wanda chungo. Kita nang gasi. We can wani sar. Na mission is ini no na ngayon sini kani ilambaki. Wasi pa ilambaki siya. Na mission en no ndake. Kila na mata ni kuwa. O sa vitar beton le lugar kanala. Ni mata ni kuwa ndo bima mani witu. Ndo tega buki na nito ni mami roadside ministry. Kila ni kumisan rongot sumbiaka na free green juice and free breakfast. Soli saka vitu ni bulang ko na ni mami tumay na mataka. Ado na matagalin siya tambu. Kim sando lang baca nungun salah. Na Queens Highway rangan ko ibong ali. Sando po tayo na green juice, free green juice. Kala weekend na kanto na ni song lo tuminak. Kim sotab na matanggalin mati. Ko to mati na kidney, ko lakumay na sele, na mati ni uto, na arthritis. Kito unto niya na baca nungun salah. Kito ba na siya nakalu. Ni mission siya nga ni kadi bawa siya nga na tamat. Kito namataso kito bambota. Ni sivya ni donan na tamat era kele. Na baca nungun salah mera. Bata ni uci keda na kurporici. Uci keda na wheat bix na sudo. Uci keda green juice. Sandona kana ni me babi minak. Akat kito bambota kena. Ni ngona vaka minak. Ngona iwalu minak. Sona ngona kimi ndunduri ngoni salah labi tikuna posta. Rapai na tamata ni rapai rataki. So sini pain rapai. So ramata rumbur lusme. Saru ni parta weekend ya ndo na yalo. Ni dona kabina kenda na kabina chunga na kena isa sama chunga wer erna data sebi da sarere chunga na review ni constitution ni viti sakai chunga sara bita chunga so na biasa ni anu mina se viti mesa leo talo mena singa sande mesa singa ni pagdite leo na kasabi biso chunga ke bukan na ri na biasa viti mai China na kena basu na pale ni loto bata na bata chunga na bambu ta era tu takati ko na leo ni loto. Leo na talando an experience of wasia. Yo yambuli kento na bana nano. God ni mission. Ese ni wasendo. Eno ndaka ke. Una que mbuli tal to mission depends on God. Kira. Nika posung na ndaka. To sucu ko na di pala bungo. Marathon. Na wala ba tik na ndor bambuta. Dondon mundo na release sunga bina sos. Release sunga bina sos na wingon ke. Action and profess. Go live with one eye we take na theme libungo. Mission, spiritual growth, leadership and Holy Spirit. Holy Spirit, tak kan dua. Tingin ko. Leadership o pambuta. Ikin to sa sanga tayo nga UK South. Mendo na bonuan ng daluto bata. Ke bukas sa mga bata-batang ko sa bonuan ng daluto. Iyo na elo tambo. May spesya matyo. Na elo tambo. May kautati ko na nanda to isong-isong. Leadership. Baka sa tukuno, chinaturang o Father Biggs. Siya nga niyo ko, gue na turang, ili utar na tamat, er tuyo na bolta, ersa tutakaw china bambut, ersa walute na ibalu binak, vilutaki. Enalak nga may na vilutaki, ngandri na vilutaki binak. Spiritual growth, enalare na tumbo, kinasaka ni mission, isang naman kendo. Na World Trade, sa ukot namin ko patata, so na kalalay, ibura-bura, na ratio sa tokong gori, dua kinatulan rubata, doon tamat, dua na loto ni kabitu, kinatulan raw lima sa ulubada na tamat. Reda na limni nanda organized churches, nanda kampanye, ito ko na sa biasa ibura-bura. Bitu sa ngul katulong. Accession baka utukuna, average juga, wala ni 2 milioni. Ndo kila na tumbo ni loto yung nanda, inawasa Pasifika na loto, nambag sa hote. Na tumbo lewon doon, wala ko may nawas Pasifika.
Tum tutor dumborong ito na Fiji for na PNG for Christ. Na demonstration na benchmark kasanga ngo na wasa Pacific memoria na PNG for Christ. Skim sa mi bato bato tango na Trans Pacific kim sa bato tong na bimis. Batame ni bola ni sivia na vima mana miliu ni rapapitisu. Mana PNG for Christ. Yan nando na tumbo ni lotu libundondo may nga nando nga na union. Tu wakila sarang nga na General Congress na tumbo ni lotu. Reda na matanggali division. Me tuna na numa. So chuk na division nanda bura-bura. Endre chuk me kaukin na lotu. Dua chuk na 1040 window. Odi. Chuk na ndo katol ni tamate nanda bura-bura. China. Otumi China na ronondolu. Chinka dio kan ronondolu sang bulu. Awandi na nintake ka. Ni tunde yaranduri tu na nandur ni lotu. Di na ni sakau kome na matintu ni sangay. Tumbasuka. Sakai membasu na bali lotu. Randur tu nandur lotu. Wala nandur bambuta. Taron kanda chiko na kento relin songo. Na kabina ni ko. Wala ba ting nandur bambuta. Nandur bambuta tiko me adoba na utik. Me adoba na finish line. Undi banga. Mo kele bunungo na mo wasi na tala no bater na wekana. Leo ni lotu ni kabito. May China. Kaya man ako, nandun ko ni Buli, university, na kinig secondary, primary. Nabi sa ibur-bur. Dapat binilo na, kana organized take mo na ka na nandun to. Food industry, hospitals and center. Rito man, nabi matanggali, namatani fi kasar tonggo, bata na, biwan wa sabi nga rabi kinan lo. Di ko nanda ida. Napuno na una na lang ka, rabi tartarkin. Na nanda tambana ni humanitarian amo. Ni decente. Bakatata, kasa tu namai 24 million. Bakatata yana matadifika 24 million. On average 10.4. Na kena duruma yang dua. Na leo ni luto. Na waki Pacific kwa ile mdondo na kena na fika yana baksa sauche na fika na baksa. 23 points. Southern Asian Pacific 29%. Assessments per congregation. Gona leo ni luto wo era badurumi tikumai. Ena nomi nonton ni luto. Wala ko nanondro dingo. Ono tarong ko juga sam. Wala ba tu nanong bambuta. Wala ba nantor bambuta. Wala ba nanon tu bambuta. Tahu tu kana ipiru no wasi chin karuti kinero. Kalau beta tal ndoro wari tagatu. Beta tal ndoro langa tagatu. Satu tu na no wasa kalu. Ipiru chin karuti kinero. Kami anda bagare di. Cisu. Kami anda bagare cisu. Kan ba pertanya. Jesus the author. Kembali nandur tiga pun di dingo. Sintundur mundur lang. Patay nga. O chisu sa rasa tiga pun na kita. O kung sabi ka tiga pun na soma talaga na nandur pa kang bauta. O kung na bukuli maraw. Sa virtu mata sa kusot na kawaltay. Kasa siya nga limandwa. Ni sa vakaliali kina. Asangay tiko sombo ko ko. Na linga mataw ni tiko waturang. Ni kalo. Jesus the author and finisher of our faith. Tarang ko. No tarang ko nga nabi ngono kaya ko. Wala ba tiyo nandur pa bauta. Siya dapat alam ba kasi wo tiyo weekend ako nabi kani. Dapat kali siya wo. Tutuloy ko. Pag ito suwa, sa di pa talaga ko na diding ko, nabito diding ko. Kaya kan to bata, hindi ya pala tanga may na, what have you do? Did Jesus run the race too? Many. Iyo. Praise the Lord, amen. Jesus, may bula sa ral, may liat na mata. May wakatobuli, may wakilaw ko in a human form, may wakilaw sa ral ko, watamat. Nabi watobuli, nambula, naburuburong ko. Jesus ran the race. Amen. Jesus ran the race, So tapat lang ako Isa nga ni sota ba? O kaya wako sarang wako. Sabi kanto na lini sa kusang na. Kanto lini buwal. God is good. So ba daw? Ebi wambulay na kalo. Zaka man. Wunaw. Isa nga ni wunaw, inabalisor. Elak man na kayo tumba. Elak sa ray tumba. Bayar na tamat.
Okay, like a mission. He did mission work. Huh? He did discipleship. Have you ever had disciple take mata okay? Chin karo na disciple. Kaya na lebu talis. Wala mo na lakuturo mo nandende. Ochisu. Dawnum don na numa. Dawnum don na numa. Siya ni wasok eh. Bata ni kilatsok na kalo na nui. Jesus ran the race because no. Of sa race daw ito na chinchin. You start the race with your eyes right to the finish. Naman tayo mo daw sa research yung na price. Naman tayo kan. Kan bali. Niya tonton naka. Sindo ka nakalili na yato tu ili wanga me pangonton na lagi. Dorusa. Ya babal. Dorusa. Mabosa. Kan ba mo tanggali bosa. Kumpulay kita rukin. Utaro ka tali. Wala dapat ko nandor bambuta. Wika na natambangone. Uklan chungo son tambangone. Chung natama na tina. Binak sa baliw. Na baliw na bingara binak. Yung kila na nantala ko lango. Nindur sa tigibu. Nindur sa kila. Chishu was the author of this faith. Kento sa chukin. Wika na tambangone. Indur sa tigibu. So, nangay tigibu nga ba ako? Sa ampasi kami. So, nakabu. Distractis. Salang kami. Tuko naman tabi yung doon na distracta. Ikaw sa tawa, really sumanda, really sumanda na nanong tiki bumay, nanong luto. Ala weso na distract sa ayado na nung sa kalaw bumay na nanong niluto. Nung sa tiki bumay na bito diding ko. Dora kali mo, kanda do, okay lang na banjin natin. Ninda lako may hinda siyang nimeri didi. Sinda meri didi, siya Dala ko may nire na na audience. Dari itu na tamata. Dari itu tamata. Your eyes, you're running the race, but your eyes was not on the author. Na finish line, isin dormir juga. Dopo so take tom bimbi. Dopo so chosar na kabina ni kwa. Te buni sikatamu. Endor nambale, ke bukan dora re chukun dora sinda jisu. Ena te buni ni laklo. Bikin na lensulot len bubale. Na bito dito ko sini baka na competition. Ko sini bito ko si na sini baka na competition. Me doro dito ko doro bisu sibi ka. Ay, salo ka. Siyang. Na dito ko baka to no da. Ko e baka na marathon. Enda na te ko bata, enda na bito dito bata. Yo ko nga era betunde chiko. Ko nga tunde. Me ado na baka tawti. O Congo. Ena rawata. It's a lifelong journey. Ko sini one off event. Sini one off event. It's not a one off event na bito dito ko. Nondorumbula bakayalo, nondoruzidi, tikongo in this race. Look at the price. Race at the finish line. Lebu na distracted, para nondorumbula. Baka nga, kami na numana, verso na tambang wane, the youth that are here. And the clever naka, the fastest man in the world. Who is the fastest man in the world? Right, Usain Bolt. It took him 20 years, mendabak samtaka. To require 20 years to train. We can turn a little lot. 20 years. Discipline tayo ginangon. Wasota and dua tikoka. Just to run for a few seconds and win the prize. Au tarugiko na wekango. Wadawati ko nandoro rambuta. Wadawati ko. Kundo ka nakay ni Wimbley. O kani to nga ni Wimbley. Wimbley to wikim to na luto na ka. Na UK South Forbid. Untuk ano? Nagka-release when nabi tumbo ni to all the movements, revival as on the world. It began with a revival and reformation. Ito ko na process bimbiyongo. Elak may pala revival. Bata ni daw. Ni sa ko na, lo tambo ni sabi wa luta ito na tambo. Sabi wa kamay. Sabi ka wa kaman elon dan lo tambo. Menda toso. So baka tambo tayo nanon talo tal nga ito. It began with a revival. It began with a reformation. Kaya bukan tasan do baten do kumkumgo. Boleh kem do na kay kito may na yuke saw. Kaya bukan do sa lo batati kunto sa
Vimboli dosa dova dosa raga batiko. Na kama ni no mundo toso, na vakila. Na no tiko tiko. Eh? Na vakila na tete. Kumpuli kem do na weke gitu. May pertanya na kedua tuh na banggo itu members total membership info. Aku lakukan sekelau na wana nonggo tiamai. En sinron to bunau en sinron to ka. Engan rasa nga personal. It must be intentional. This race, your faith must be intentional, not casual. Your faith must be intentional. Nik sa di na di ko kerke. Mela ko meloma. Take a book. Start the race with genuine intention, focusing on the price, focusing on Jesus. So na ya wo undat ngamai ena vi leso ni saya do na re leso na ndolo ti burbo na kento na vilo tungo wana na ya bumbimbi o nano mo wa kento e ti wo kina bata na revival reformation tung members era involved sarang na lewena mission comes first gay muri mai na kendo what comfort finances and resources follow mission must follow mission every believer is a mission day wakakawati eseng ni wasian na mission na ndona ka o kenta todo ko orto na ngone lalai nabi banua era kaji bikina na mission bikito na bi mata ke era la komai pathfinder santo bisureci era ngone mai ni la komai na ngone sa la nga iko bayandra o bikin ta bai ko tara na posta sio sulento na china na apple ngori sa namu ta katik ne ngori sa onte ante tikina nimbula o barta katiko ni bikin to na lini bubal na pertanya ena vesingatam basam taksa bitu na bulungo ikemi reda tunga iraya na kokoni kulu kimi reda tunga na mata bubu elak tunga me na mata bubu bubu kasam tak nan rau untuk lata mata pasi tu nangun calangku o bambo tapi kenda tu na yuki sa sangau na menda to kau ta na mission sangau na manda to warata kan sangau na manda duriani au kla nan dindin pa kana lawa na sa ni buru-buru ngore dindin na lawa ihombole kento na leni lo tension ko ni se chiku na koko chiku na deng se soli chiku na chance when we still have freedom se soli chiku na ngala longo to mata wina kan se soli chiku na kena ngona naka karoni number one start the race with your eyes on the finish line on the prize karua niku sadi di kira na ve kake de bande chiku bita luwata and lay aside every weight jina emeni ena sindro ndoro tola tu na di lingo sebi sindro yana pune ka posukina na kalu tu no ko o va mate chuko na yang ngori va mate chuko na bisinga va mate ena bisinga saru tu tu no ko no na lolo ma erini na bisinga pala ta sara na banan ngo banikin dur tamate balbal endur nan rek keta chuko na son lo modo tan endur endur adi run and lay side every weight Reda madami pero no wasin ko roti kinendo tugon chuko lay aside every weight and sins that entangle us more to the young people what is dragging you nada bibi sa kindar tiko tama kinatina moto kan dabe sombe darre rembeka somongon dure lilai nabi wala old habits maybe toxic relationships semua sona ka enrich kindar tu papu no montorum bera sabu kala sombe kan ibal bal enrich kindar tu o masula na leitisu ena kamina tegun singa tamina ni ko me vesere kina kalu dongo dona panana nongo na moja pakayalo spiritual laziness doso te tong bimbite kuna na tuku doso choke gwendo na indre bimbi na nonta moja sarana pakayalo
nanona tamata nakalu. Enda sakadibi. Nakalu sakadibi kanda. You are a special people. Eh? Dabana nisanda kadibi ana mission. We need to be active. Eh? We need to be disciplined spiritually. Sibabi. Eh? Nakana bimbasa isarangaya is spiritual indiscipline. Era tarumikina na mua bakaya. Pada mana tala no nirto na lechine na marama. Tahu ya? They were sleeping. Erto amua itu nangau na imbi. Boleh kento na beokanya. Eso ngo pada un reto mena nanda patin nanda tiktik ni luto. Na kosan di release tenga na bagsawati. Tuwa ngo right now sando don me sa tarachong na matin fikan gori. Rosa bulka ba na milyon chebebi. Iko double tang gori, double tak. Sando don me bi na kenda wilwil. Rosa bulka na milyon. Sando me bi. Wasa bulka na milyon. Ngau na sarangango. Sando don me pasa bulka wali. Nada manalenga. People were distracted. Leunaka, evabuna non rasa sukali sukina na lenlotu. Leunaka endreta tu na tamata. Edong karena matinifika. 47 million since 1965. Since 1965. Edong na statistik bita na nanda tutu. Ngui lutu global, global. Au sintung cungan ngui bici. Global. Our loss rate is around 43%. Loss rate. Kembali mutu kuncupango, kembali chini laku maile virelis 43%. Kembali sampai lagi di mama. Sana bi mama mbak nisini kwa. Bacaku komen abi ndreke berbur. Ge no homework. No homework ge bataronga. Labu na bunara suka cuke na gelesipi. Dabar suka cuke na tamata. Open boleh tiki na bikinto. Ya na ya loyalo. Enda salah ku turun mutungo. Ya na iwalu. Ya na marathon enda la ku turun mutungo nongo. Ena siang ni enda na boleh tiki na ndor bambu ena boleh tiki na biwana ke. Blik ndaru ena kibun singa tamunani kuwa. Klabe biar tu pakai freeze juga na matai you start the race with the eyes on the finish line. Karua lawan kena karua. Lawan kena karua. Run with no weights. Run with what? Laying aside your weights and your sins. What more no didi? And sin run in the dola tu. Mundur kuta na nandor dola. Nakatulu nandoro didi ngo. Run with patience. Chiku ngana ipiru na wasin karua. Tiginendo. Kaya bukai kuna pawili ka chunguri. Tunjuk. Na vuku ni kaungo ni sa waka buli tikianda. Talinga lewu nga. Bakana. Ersa wakari kianda. Nanu, baka sa tsunga na bito ngo. Nindur sa toso juga rangi rechu mena. Le na tamata, rarai sa tsunga mo. Nanda mbita le bitu na mbimbi ke na ibala ra ena sa taura ra ena karua. Kami anda didi bati ko ngo. Ngo na katulu ni bang nana. Kami anda didi bati ko nga through patience, through perseverance. Na there is a tu matanda. Run with patience. Bikin to na lenu bale. Nindo sa na napatumbulo. Nada bengan reba na kama. Mewang ketikina. Nisanto tumpu na lo. Ninda satu takal lo. Nadhagi. Kaya buka guna songot na kaya guna songot. Tahu na. Enam mati sebebi. Enam bo. Ina boleh mana betango. Ni siang na lang ya enam mati na lo. Ena siang talang ni nakam. Kembala nudur bambuta. Lenu bobale. Nandur bambuta. Oko ya mea balati tu na bambuta. Mena balati tu na sindro ni tunga.
tuna chemesa ni mate na wambo ni sinda kata na wambo tera mate kesang na rangi ena mate na kama chungor vikendora kesang na rangi ena mate nanu mo na tala no nerto lechi na marama nanu mo na wai ko ngi babu na tiko na kam na wai sewi ni sang na wai berto lele ma da ba mate no to kam sang ni wanga to sini andraba kira mo redo manana Roma na wasin krot ini kandua da bitu kuna ko ba takar na wai na lo tambu meni rede chuk na bonwa na sos mo na no matiko na ta bana wai na lo tambu siang na lo tambu siang ni wanga siang no nduru pambota na mate na masin krot kandua coba kai berber kalau lengan ana ngumo tua menduka ko ni bote sama me kata-kata na lo mendo mendungan nangkara na turang ndo rek nui rek nui Amen. God is good. Wasota na karara. Oh, ngona patience, ngona running with patience. Wasota na karara. Iya tiko nga namas. Iya tiko namas. Eso weekend na veo kanya. O lesuma na bakaron dol rosa ko bul. Rosa nga bul bibiti. E baka nga tantol na lomba ko na lung. Di baka nda lesuma ndo na maten tu komunis. Som. Baka nga ndala ko menda bakla ni tandola. Dona freedom. Ya. Sarita tu weekend tu na kani na lawa ni kia na baka ya buta gitu me ke tumbu da kama yendo anaka na bono lewongo e wala ta gitu me musuki na taruri na religion was treated like a threat to communism was something so weekend ru chen chu na ngala longo ngo me kia e tambu mandanga ni wasia ni ko bango mo wasia bango na bos nikolo e tambu nyundar na dona tise de politik chisu e tambu ni onta na sere na rongo lewu ni rene babuna na nona rongo doka nge kile chisu kina e tambu yung baka sa mata ni se soli chung nangalala weekend dar nangonongo se soli chung nangalala doru dewa kauta duri dondo ngole kauta na tuk benak Anggo patatanga wa may timolesti na baksauti na monya baksauti ngondo na dona vanua majority is Catholicism na luto ka Katolika bi kanta to na Leonel Bubale bila nakabimbi bulida bulida maikina matai na matentu na luto ichuka na matentu ana kokua the power of the church kembali na ngada kaya ni na machinery of the government elewa sa tunga na luto kembali matabile wai na hitampa nangko elewa sa tunga na luto kembali nango na erto na rida nga kina ni sa tegebu na bibambulay tegebu na new conversion into the another religion denomination yana bon orto na musmuskin Uba bini bina kandi uliwan jinjin taka kito tamu chungo ke tal manua kino no bubale o buni ngo me ndurlut me nanji kito lisota tu no tongi wa secho na experience uli rida sarto ngai mata na saka ni mission work orto uliba baita piti orto gina ngo na Adventist volunteer service klai burbura klan chukta langori pertainia chukin Adventist volunteer services erbaita biki ne kusulia no mngona Mola ko na biya sa ibig. Bawsi biya na 1040 window. Yan ang tugurbor. Mo na kauta kin na itugtugin na. Ako no siya nga kin ni sa rongo na kauta na ta. Na itugtug ki jisu. Li rongo kin na ba kan ngorto na erna matluto. May na bonongo may timolesti ngorto daka tu kar. Yalon din to na lunilo to mika. Hindi na ni erlila isang mananga ni ndo na pasien ni total population. Weekend to iwichi rota ni tol na donale no to kabitu tol sanga bulu na tamata iwiti rota ni tol sanga bulu na tamata iwiti dona lendo to kabitu inawa sa spesifika rota ni vitu sanga bulu na tamata spesifika dona lendo to kabitu iyo may timolesti elele sa resang mananga ni dona pasyente na wili no to ni kabitu akana nalilay na kumukumongo rida kultura kindole ni
ni bubali na non rasulim bulutu na tamat kana kau tamatongo non rasulim bulutu na lutu rasulia non riau rasulia non rangauna mera viva tabulidi ngo le runilut na kurlu buli tikinu na Timor Leste Adventist International School. More than 90% of the school are non-Adventist. Ertula ka ni erna nanda leuni lutu erna volunteers may bichi merla ko libi bukan na bibi tabulidi. Unanguna mo kana timbimbi na bewasya. Sononguna song may bertuna katum. Sononguna tu demuri. Sononguna raposa tatay. Sononguna salak sarang maya na council na tiba-tiba ya. Mereka ngorton lo tu kayu cartung bude lang minggu. Morto mi madi bi balutay. Morto mi rawayalo. Morto mi convert. So itu tu ya uli ronga dika. Ni yado. Ni sa te bu kauluten. Na liuni lutun ni kabite. Ndo na klan kim ni na relative ko na bimaki na Google sa na itamba ngo Kristori ndo na ibang din na kikisu tar sa to nga bachin barag yung lang ni mo ndo bachin barag ndo na edge ndo na point rongo etu kina na statue kikisu waka barita ka tu ngo ang gamitara na matentu Indonesia nanguna sa kambay balu mikina metor na matentu sangi nanguna sa panrukay kina sa alis sangi tara ko ngo non na babin binak sena me wakana numi tu kina na wakana numi tu but nikela na matin tungo Indonesia majority is Muslim, it's a Muslim country aran dumi tarango sinkela na guna but na experience era la ko duro mata ngo era mate era mokula ki era bak kana kuita tek nira labete ko na bambuta ki tisu ndo na bandi ngo ro na biwatini ro urtara tu ndo ro international school ker tu na marama ngo ker ni ba ko tu mele na ke viti na ngo ka u na ka tu na ke viti maram gasi ni buli ena ka ka esa kla na no ba kan buta na marama ngo e bina ka tsana ko me bu te buta ndo no ko ni buli marau wambule kina na tambang mani ana bono bina ngo Timor Leste so ngar sini lutu ndo la ka cuma na Bible study na be singa tu city na be singa lutu lebu erto bi masuk juga na lo ni compound ni natalano bati tal manu kerto na bi palu tek ya tik mai Timor-Leste echi ko bina Adventist record okla kem donaron ni na liri natalano nak okanang ngol tol tara klani sa tor tal bambalo nom ngona punyo titi mudi endo na ngoni sala mo wini kina ranin sa chawi tuin Cuando cuando regreso ando di sa ti di bamba bango vango na mo na di so ala ko vango bato vimbule na kinto no vale modi di andando nei ngoni sala mono wini kina kaya mo na rin mat ko rin na masi di do suba tu chubongo do sa siya ngamba kanikila ni rasa di kaya nga ko rasa di wona tere iya sando ambao nga tau endo ambao nga na enda na di kaya endo nga pena torna sa so kuni be andraki bi kenda tolen wo vale ni sana bor mi tinya tuna na tigo ni si tigo na tuk ibi mbole ya na tigo ni singata mna ni kuwa luke na masih dio tigo ni tol sabu ka rua sabi tukuna sambiti pita ke rau katiko kaya na bia mode iya ni roto sa ya rasara erto sare da na no ne ukuku ki rau na tomata erto sa tubata ka tugu wango bakana tolon roto na le ni na marama erto mo di sartu nga at the most critical time I think it's a powerful baby buen político viva en rai enan tu marathon ko buen político ni na dan ayan ran rai bitiko ana sanga ni mode april church is sleeping church matini de solni katika ni lima tingena ono tu chuban ko o menta sa ko ni mode me boka er sa ka so iya menta an raba ka ya lo matu atiko we are living in the closing scenes of this baby Kare na bika sa may Amerika. Kare ito ni Vual sa tungo. May Israeli, may Russia, may Ukraine.
Au kelas ara wai type chicken air na matibol. Aro tarong kindar tale. Len bo bale. Wala batik na nandar wambota. Nada batale sebo. Tanong boleh sa chungore, a sober church studies the word, prays earnestly, does service, live distinctly with spiritual discipline. Point number 2, service. En arandor kana tiko na was nikalo, randor mas tiko. Yung go indo na itabi kare tal to na kalo. Mo ba kauti na kina mission, mo ba kay tabi na dakalaka. Kalawa, sango na ndoro ndur na biatan. Sango ndur. Nego church. Karon timo tingene bati ni bitu ke bukai karon do bata kiao sabe tukuna. Ausa valuati yana valu. Pinaka. Ausa di dibo tina der. Ausa tauro moto tiko na bomboto. Buliko. Leoni loto. Leoni bubale. Nikindor na tauro moto tiko na bomboto. We will keep the faith. Vitalia. Even though the heavens fall. We will keep the faith. Umbuliko. Buliko tiko leoni bubale. Nada bimbi na tegibu sa na chinchin. Rumbimbi rurwa. Nada bimbi daki. How you will end. What ni bubal? Finishing. How will you finish? Ona ba ko tiba da na nandor na tosongo. Nandor bambutongo kuna ba tiba da. Indor na self reflection o buli ko kina na sinan ko. How will you end your faith? How will you want to end your faith? Finishing well means staying faithful in trials. Yung boleh bikin tahu na len bubal binaka. Pertanyaan. Berapa na maggur? Nikindur sata ko so di sa warakindo satu nga nataman to melamane. Warakikindur satu nga may kena salwa katuranga. Nambula tau mundu sa warakinder to. Wada ba? Dor na biya to na bono ya. Tarungi ko talaga kanya. Wada ba tignan dor bambota. Tuna na Philippine wasi tingin chinka ba? Tuno mo press towards the mark. Press chuko. Push chuko. So no endor na sota wana entende. Endor na laundre. Endor na wastaki. Endor na lako dor me sona ka moshi. Kuna bibir tak sar kina tibilo. Yung buliko na lene son forloto. Buliko yung dor na matawaban. You have to trust in God. Baka andor sa to rin tiko. Nakalu nano na mimili at teman-teman na ko siya matunga ko nakalu na bingon ke. Siya. Lato ko ni no nalolo man nakalu. Staying in his presence. Staying in his presence. Unano. Staying in his presence. Continue to stay in his endua. Live. Laveta tiko na pambuto ni kalu. Laveta. Holding on when you feel like you're giving up. Okay, like and the Linden on the Talma, on the Jenny. Okay, like Brother Freddy. Holding on when you feel like giving up. Nasasangan nila ko ni pertanya. Sini raro. Wala ko nandor mbulo pa kayo. Umbuli kindaro. Nasi unani ko. Buli kindo na matubale pertanya. Wala ko nandor pa baro. Tundor mandor na yan biti ko. Tungkol ko na the crisis waiting with longing desire for the manifestation of himself. Long sarto yang andre sa tunga nakalu mundur pataranga me lako mo ko minta nona itu. Wakilano waje tul kiner sobul da tuku na sinraw ni dur machisu ke bukayo. Dur sin talabani. Ano buna nondur faith must be intentional. This race must be intentional. Oyi ko saranga. Wi ko kiyo. Merlako mai. Milo mabikin daro. Must be intentional. Tuna review na Herald. Keep your lamps trimmed and burning and your vessels filled with oil, ready to go forth and meet the bride. Nondur pambuta na batobuli. Nondur pambuta me abala titiko. Me va abala titiko na kamangore. Yang rabatiko. Bataya nga nangoni sala na chugi na lotam mundur na namakakina. Nanuma, sleeping comes at the most critical times. You are in a critical time. Boleh kulen susul. Kaya baka sa siyang nindor nungon nandor numaja.
Dut puna leni bu bali benaka na sosotu na UK South. Mata bu bali. Dobi mata tagiti ko nama kabinani ko. Au Opo sa mi dapat ko na nang bunaw na kabinani ko na teun sinatambo. Au vile ko na bitim bida na mal ni bosa. Akla na roni vivu kibiken to. And no mo self-reflect. Read the list. Sa kena ngau natal bango mo sulit tal mo renew tak tal man nung vindin din natin kinakalo. Ona renew tak tal nung commitment. Ona renew tak tal nung there's no time to delay, there's no time to sleep, and there's no time for come. Now siya ngau nga nangau na oloma lang sa tanto to loma lang andra weekend tarto. Erra ka tu nabi si nabi mini chibiya wana ngilos. Lako so. Weekend to pertanya. Kau katungi sini rin ni sa tawo dito ko sa andola chuko na ibola ni profesa isa lako chuko chapta by chapta. Au siya nikila na kuno tawo chuki na ndor mambuta. Na profesa isa tebu kisar chuka ngoy matandar. How will you end your faith? Where will Jesus find you? Where will Jesus find you? In church or sleeping? Okay, ni timberan meta apa na okay, mentor na mas. Me fokus na ndor mas. To be effective and active church members that care for the lost and the vulnerable, the grieving families, the sick and the widows, orphans, elderly, bedridden, poor, and incarcerated in a community. The Lord to revive us for mission, and being watchful, having the faith to run the race till the end. Okay, nit kanina biba kalau ngatin zengo puna kalau na lo tambo. Na itutok sa may wrong raw weekend na tehuni singa tamunan ko. I hope that you will be blessed. The young people came to warong talchungan ko. I hope you will be blessed. You'll continue to be a bridge, a vessel for expanding God's kingdom. Nube chicken na lindu bali binaka, na song lutu binaka, UK South. Au sa wanu ni binaka tegani. Na matawin na ni ko. Ni wachingango o samol tala ni tomaniar na linduro kanong lambachin ng sala. Tomani talti ko na bagan daraga ni bagan tinendin. Ukira na kanan na ron mas masu simber sa mechin na totoo. Tuk na teun sila taon na ni ko. Tintoni tu cincang tam na kami sini kuah. Au gai kerengan nan tu sir. Tu me cinikin gai ono au cikin na sir gai kiri karonga me gai cine bikin tu na tu cincang tam na kami sini kuah.
Nakabaleu kira mta tu chombe na macho. Kama kima melo malangi kimi tarak talbi kimi turangan na tek misi ngata munani ko. Pinaka nakalu na munila loma. Pinabaleu ni sa bos talbi kimani. Pinabaleu turangan na rambul na lenibu bale me pertania. Kimba ni pinaka na panu erndo siya mutukina. Kimi reda tunga turangan na kukua. Ni munila loma kina kukua numni bibarotaki. Eni memimbula nakalo. Kimi reda lesu nabi ambaki nabi bula sawati. Kimi reda nga nakalo ni sabola tung na mimi bola. Oni sabola tung na mimi talo na nabi singa. Kimba ni pinaka nakalo. Ikibanu nitu kan tona kalau esangan ite bakati ke buturanga na lako tu rumah karena kau tiap turanga na ne bambuta kena nasi kim sa lako tikinango na kalau Lord, we pray for the illumination of your Holy Spirit, that we will not only be hearers of your word, but be doers of your word. Nakalo, kim kira na simnani ko, kim masula kana bi alan dundua, turanga rong tu kana te muni singita munani ko, kim kai sombe ka era ngangandre sombe ka embuwa ti kumbe ka turang nanda rei ki muni sombe ka emol molumu ti kono kalo kim masula ka na rei tisu ni na bi pambula yo na bi sire ka na talaraka na ye be ya buni buni dana kalo kim masula ka na rei tisu na te uni singa tamuna ni ko ni na zaka zaka man turang ni nanda tumbula na ni na len bubal na len song song binak mai pertanya na kalo turangan na te uni singa tamuna ni ko kim masula ka ni mimbula ndundua na Fiji for Christ talanga ya tiki bichi no kalo ni kim nan do bota ni kim na sema na kalo kim masulaka ni na kazambote ni na rong na tugu ndom da bui ni na rongo do biti na dewa na bibo no turanga sang ni se rongo da nom ni bos e biti kana be se burbo na kalo kim masu ni na bilu taki tu nom ni loto masulaka na tombola na bilu taki verto ndur ni loto na kalo masulaka ni to na bilu taki turanga na liu taki ni tu na nom ni koko ke na koko ni alo tam turanga na taka ndo tikene wal ki masulak turanga na nrobola na tamongone ton le ni do ke ngone le artiko masulak turanga na ding tek tisu na tek buna karena lago karena cini tala turanga na rede tiko na ni rede buna karena rede tiko turanga the ultimate prize which is the crown of glory and eternal life na kalau kita masuk ni rapambole na lo ni na lo muni masang talna ya do ni do nga tisu ni mi soro kan mi bakambolan din do no. Amen. Amen.